बाक्सा जिल्लायाव मुलि फानग्रा फार्मासिफोरखौ हरखाब सिग्रोमदों इन्सपेक्टरा। जेबो फोरमान बिलाइ गैयै मुलि फानग्रा गला फार्मासिखौ डाक टिकेट लगायनानै बन्द खालामदों। मख'नो गोनांदि रायजोआव गोबां सुबुंफ्रा जायखिजाया फोरमान बिलाइ एबा फार्मासिनि लाइसेन्स गैयाब्लाबो मुलि फालांगि खालामबोगासिनो दंमोन। बेखौ नोजोर होनानै फार्मासिफोरखौ जिल्ला ड्राग्स इन्सपेक्टरा बन्द खालामनो थाखाय खावलायनायनि उनावबो गोसो होआखै माखासे नंखाय फार्मासिनि बिगोमाफोरा, जायनि जाहोनाव दिनै बाक्सा जिल्लानि रुपहियाव फोरमान बिलाइ गैयै गंबा फार्मासिफोरखौ पुलिस बिफाना सिग्रोमनानै डाक टिकेट लगायना मुलि फानग्रा फार्मासिफोरखौ बन्द खालामनाय जायो। दिनै बे गोख्रों थांखिजों नंखाय फार्मासिफोरनि हेंथायै सिग्रोमनाया सोलिबाय थागोन होननानै सांग्रांथि होबावदों बाक्सा जिल्ला मेडिसिन्स इन्सपेक्टर ঈশ্বৰ হাজৰিকায়া। তো এবাৰ আহিছিলোঁ, আহি ইয়াত ইনস্পেক্ট কৰি পেলাই পালোঁ কি তেখেতলোকে লাইচেঞ্চ নাছিলে। সেইটো কাৰণে এবাৰ এৱেৰনেছৰ নিচিনাকৈ এবাৰ কৈ থৈ গ'লোঁ। 1 মান্থৰ সময় দিয়া গ'ল যে তেখেতলোকে লাইচেঞ্চ বনাবৰ কাৰণে, কিন্তু তেখেতলোকে এতিয়ালৈকে লাইচেঞ্চৰ কোনো কাম কৰা নাই। ত' যিসকলে লাইচেঞ্চ বনোৱা নাই তেখেতলোকক এতিয়া আজি আমি ইনস্পেক্ট কৰিলোঁ আৰু চিল কৰিলোঁ। এতিয়ালৈকে আমি 3খন এতিয়ালৈকে চিল কৰিলোঁ আৰু এখন কৰিম। ড্ৰাগছ এণ্ড কছমেটিক এক্ট 1940 প্ৰত্যেকজন ছেকশ্যন 18C মতে লাইচেঞ্চ হ'বই লাগে ড্ৰাগ চেলিং কৰিবৰ কাৰণে, মেনুফেকচাৰ কৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু একেলগে চেল কৰি আছে, কিন্তু তেখেতলোকৰ কোনো লাইচেঞ্চ নাই। সেইটো কাৰণে আজি আমি ইয়াত আহিলোঁ ইনস্পেকশ্যন কৰি। এতিয়া যাৰ লাইচেঞ্চ নাই তেওঁলোকক চিল কৰিছোঁ। জিলাখনৰ কোন কোন স্থানত আছে চিল কৰিলে? আজি আমি ৰূপহী এৰিয়াটোৱে লৈছোঁ। ৰূপহী এৰিয়াটোতে আমি চাই আছোঁ। কেতিয়াৰ পৰা এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে? আমাৰ ডেইলি এইটো ৰুটিন চলিয়ে থাকে। আমাৰ ডেইলি আমি ইনস্পেকশ্যন কৰি থাকোঁ আৰু আজি এই চালবাৰীৰ ৰূপহী এৰিয়াত আজি আমি কৰি লওঁ। ইমানৰ পিছত আপোনালোকৰ জৰিয়তে এয়ে আহ্বান কৰোঁ, যাৰ লাইচেঞ্চ নাই তেখেতলোকক লাইচেঞ্চ বনাবলৈ দিওঁ। আৰু বহুতে হয়তো ভাবি আছে এইটো এটা সৰু লাইচেঞ্চ নবনোৱাকো চলি যাব পাৰে, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। আমাৰ নিয়ম আছে, আমাৰ এজ পাৰ একটে চলিব লাগিব। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE नीट CUET इन्जिनियारिं मेडिकल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।